alofa maleanga le nei o le tua o fai foi on tatu toi fei lo i le nei va yaso ia male le yaso i le fa o wino tatu por kalame o a tatu masani ai va yaso tasi ia mo foi on fa ta lofa fa fei lo yantu i le mai mo mai al pulanga sa mo a pia mai lava yo nao se yo o lava i se a pito i titi fa ta lofa fo le tatu o tunu i ona tu langa fa pea ia fa pa ia tu le tu vai le tala le lei so se Ekalesia Katoliko tono le tunu o wo foi ma pa anga le tatu por kalamene ia fa ta lofa fa felo ia tu fa ta lofa fa felo ia tu ile compania le well fa pe fo im tanga rengal so fo maloloina le MOH ia ai mai se le fa na tonga le utos ia o tatu lango au tu nei bon fai on tu inato nei por kalame ia ile nei la vai ngoleso mal fa mo le fo fio mai le fio nga patele Ioane patitaono ia wal fa o wino tatu por kalame alo mai lo mai mo talo fa lo fio patele ia so fo mania kalena seve ma lo a fo ele so fo mo malangi ma afka ia le lo fo le ri au ka ko yo o me fo ni ia salon tolo ni o fang fu wa ia la vai mo ia ringi kupe ala o la le ia ia la mai al kai au lai lo akules ai ai me ka wanga ke ka kupe lo ai ka ko o le ola io ia ma lo aso fu e ma foi ka ko puleanga lo fiona le aki po ia ma lo io foi wa a lo filima wa ka ko puleanga pa pelo fu tato tsu ka ko fenga malo ia kufa pa lenga me yo ve se fu ka se ma ia ke au ia ma o manga wa aso kumu ni ia o ia le kupa ta so ia e foi o kumu mele ku foi kumu o ofiso foi nga palo ia nga le vão foi a ko o mai le skala sa ole ia e malia la awa fa ele ka fongo ka mi kumu le ko ka sala so le fiu ka longo le mai ni sino e a makale lo ko le ngi singo fole e ino e ki ala le ku fo ku pe ke me venisa malo se fu a sele ya ma dai fole ta amata se talo pa mo le lo fion patele ia ka ko am tamele tu le nei foi taiao e manuie me ta te fa mo ai so a ko tamale alo le nga pa ia amene afta ile tu mo nei taiao fo fa popo so fo mo lo ma to lo fa nau ia e fa pena fa wo pe te tu mo o nanga ila o fio e ala yo mato so atangata afta ila o fio so mato o tunu e polinga lava o la fa penana fia matou i fa fita o le si manga mai na tu lo me ia le matou te ngona lava lo fa tasimai e matou na puipuinga ia matou si matou tunu ia fa tai la o fio mo lo fa mo lo wanga lei ia fa tu fulau mai oi e o matou wala le ni yaso me o la fe ngai matou tiu te mo faiwa so se tasi tono se o matou tunu me se foi matou puanga ia ta yala pela o fio e tonu e me uma matou te fai fifia male manuia fa manuia ia la to foi compagnia lo langola noina nei fa mo mo ne por kalame ia penau na to e fa manuianga o matou foi nei stalo e ala tu ia Yesu Keristo lo matou ali amen so afotama le alo le nganga pa ia amen malo fa tai lo fionga ya le fol ta sa vali mo le mo si la mo ta u ai pe yo le ngata ta por kala mel verso ta lu ai le fa ta wa ina Yesu pa te le man io le uta o ma ya Yesu e ore ya le uka ko me kasi mara ko slide ya ia Yesu wali tin tangata le winga le upuli tin tangata wali tino
Yesu le tua. Sa le ia. A le o failo na tino. Peo tato. E pe fo meo. E fai fo kingo meo. Peo la au. E fai fo la ko kingo. Ai pa mai mo fo le. Ma lau le. A le fai kingo. So, o le liutino tangato Yesu. Wa fa pa ia ina mea u ma ni soifua. Liutino tangata le tua. Liutino tangata me o ma ni lo lang. E o fo tangata. Ya fa pe na ona. So au le tua ma tangata. Nena le ka ua i le Ekalesia. Ma se fo le tamapa ia po Francisi. O lango mai tia. Ia le ta ua me le. Aka ko lama le iai. I le liutino tangata o le tua. Wa vea o fai le tino le tua. O lona munu. Wa pa ia o mame e ia sisio. A mato tangata. O manfele le, o manfetolo. Mea o ma. La au. So se mea. Io ai manfele le, manfetolo fi. Io mangu iki e ka kele iloa o mangupe o. E taua o mai. Tane vanga i vulu pule la Yesu. Apa mai. E gospel leo ai fui o luka. Fai upoe, ta upoe sulu, fai upoe o humai. Not one of them is forgotten before God. Ye ai ma se mea, mana fai e lea tua, e ngalo e lea tua. Ia, e fai isi upoe le ka ki maa fo i le, mai kako tangata, ia ka kioa ia, e pa u le lau, ia le ma se se lo ka lau pau. A fa mai ia, e le ngalo e lea tua. E fai tau dia Eu olha lá o epa uma lo wow e que digo ala se fia mai le tua esse la manga io le nganga le ko sala o Yesu le fa mai ai Laudato si number 221 o Yesu o le new creation no o Yesu o le fofonga fo la ngal fofonga tuai le mai ata mu mai wa pa u wa malaya wa sala le ka soifua mata to lo mai lo langi nei ka ko wola mai ele soifuanga male sio manga pa u sio manga wa pisia le sala ona wai o tato le mato atama eva ale fana mai na is o le tu e hala ia Yesu o liuti tangata pe ona liuti tangata me o ma liu fighting o me o ma lo langi nei ia wa be Yesu o le new creation. Yesu o le fofuang fou. Nongo mingo koe amai e Yesu le tau o mea uma le fofuanga. I me ka kaunga iai. Nanga o sui i winga o mea le fofuanga. Onga wai. Nanga sala atama eva. Au Yesu la o le atamu fou. Le wanga fo yeme fou. E leo whaafu e le fo lalang. E le whapea mea mea. Ia, koe ka le penga lalang kuai langa uleanga aka. No. Nei, o le lalangi a lea o pa u, le lalangi ua vai, pa u leang sala, ma le pomisa, o fio mai Yesu, koe whafo. Koe tu il me konga iai. Pea le koe masa kafa, a koe wha, a mai le vai le mena, tak kafe mai. Ile punga vai. Ia, o Yesu lan punga vai le, e mangi e koe, koe whai kaunga mafi. Samadi, Yesu, Kau kia le whasingia lenga. Ia, la ku Yesu e avo e aisi vai mai finga e mo e wa aisi finga vai e aisia wa Yesu o le vai e ola e fa wa e puna e ola e fa wa se vai se ka sinanga me ka u no fo i me lu e ta u so le la o vanga le lukai le la ka ko ka ke maka le sisio manga ma me u mo ya Usai yai fo le la ko spirituality ya no me foi le tu aka ko kan ho me ko spirituality ele ya se me nga le tu ya lo mo wi la au o mang fele o mang oi al sam o ma me ni lo na e la ko spirituality ale ke ko kamale o fo yo o Francisco asi e fa mai o mang fele o mang fe kolofi yo ale lu ko le nga ngofoma ma ave sima me kuso ka ngofa exercise along with wa ave se ayo le luko o le luko nga le sa aya mo mamoe mo fanga nga po sa wa isi ma yo
ngai kupio nia la kuia Francis ya si lengunga o ai kali mai oi Francis fa mo e le lukole ai amako awa e lo su fama come po le ko ai uma luko ya mai le o Francis asis mai ya ko ke pole mai ako sa luko ko kau ai ma ai lo fa ai ko ngai me fangai si me ola ale la kana ngoi ya ke wa si so kai o kana ngoi fa karia male di ya ko kana ngoi le luko ale mangu le so isis mo ko fa ya sa ya Francis ya pi ko mo yo pi fa so ko si o kanga ile mea longa winga ya le power behind o mea e kukupu tato o langa i meola i mea mangwhikorofi, mangwhirelei o sami e ia spirituality lai e sia, o mea mangwhile tu whai ele tu e o e mea nana ngā e kāu e hurali wahe ngā leu kāu mai ai ia kaka maka fo e ari ke leo e kuspa ia nana whakapukopea ko ngā le pe holan mele mananga i sumulong au so o ngole waa e o lisi kuru o le vai kalilei ya ai o so mai makan ya me nga kula me pe fa fe tanga ya la mo ya ma do e mo so nga au be vesi yang au ko be vesi pala ai fe po ulu ya lo sami saura nga lu ya la fa mai ya yesu mo ko be vesi ya makani ko aya wala file mu wala nga ya sami malu wala nga que vai eu sky uma meia isso o aka mana ya tatu so eu o afo lá e eu se manga so le sky uma malo e kama ya e pa o yesu me o mane ya pero kana mo ku nga vai so le fa ma e tatu afo ya no wai pi e fo ringa e ai nga ele me foi aka ko ngi ya oke masanya mo mahukawi ka ko aba masamo ya nga mai aba ya dali upon matai po vai aba le tu eringu aba le tu ale ka ko kelo o me umangi e mai le tu e wala aba mai le tu le la ka o ka ko fa lo fa samo fa ingu mo fa ka mafa mo le tu e wala ka ko le ayo ko sa fa mai le tu la nga le ka kelo le e lo spirit e lo nganga le la fa kasi mai tato fa le fa awa ka ura nga le fa pesa mo ava le tu ya ele ke ka ko fe na me ka ke lo o le fio le tu le me nei so se me ya le la le fa ingo mo le tu ye fa e ngoi la ye so ka ura nga le ole nga fu me ka ko ke ka ko no fa samo me o ka ko no o ka ko ngai fa no e le winga fa le nga me e fe sorta uma ile tu io e vai e nisi me e fe un ka ko io le meglio le fu o matai matai io le pesa samo come ya o matai fia ele tua sa mo ku le mata ai se va ya ko fingo matai ko fi mai ma ia nga fa pu that's a spirituality o ka ko ia matai e ko fi mai o ko mo inga fa fi nga ainga anga musu ye le nga ngole tu to ai ko fi pai ko fi la pai kai ia ya ka usia le ainga ya no eso se me que foi e ora nga ke mi ka e ka ko o tunu ka ko nganu ma ka ko tunu o samo le ku a me tu fa vai le ka ko fo inga fa vai le tu samo e o ese samo me le tu o le ska ko uma e ka ko me fai ya vai ka ko spirituality ai ari ka e ke vai ana me fai te ma le nga pa ia punga vai te ma le nga pa ia pe ali so te ma le nga pa ia ka alo
Ia e wala kapi fo ia. O kele ka mala kapi. Pe Katoliko pe ko anga skoa mai. Kisi fanga ngai atu. Kusa o mea o tu manga i ka ke mai. Le po ka ko me fai po le ana malo tu tangata. O le e filo ale tu me ka fai ia. Ka mai kia onga. Ia ka yo po ko fai o ko ni kai. A me ia ka ke minga ka onga kai ka ia. E fai lo su anga. E lo mai a pinginga na ka lo ia. Ka ke lue. E se ka o nga me. Me la nga ia. Ia la ka ko kan ngoi le wa fa le o tusi ta ia le te mapa ia Laudato si. Ia. Ia long fa le po chapter 4. No, chapter 6. Le vi man kasi 6 fa loma. E fa so fa inga le ecological education and spirituality. Ecology si si manga. Education no minga ka kawan ka ko wa inga e so ta inga o meo si si manga. Ya ba e ka ko fo o le van foi me ka ko fam tanga le me ka la kausanga. La ve. Ya ka fa ko lunga ole la so tai. Ole tua, ole tangata. Man si si ko so le basic ala foundation nga ole so tai ole tua ma tatou tangata e man se me po na au po mangu e male pelo le afole le so tai ngale ia fa penganka ko kilo me fa le ton ngo tupu man tatou se manga e se ya me langa le lai o ka ko me le wainga le kuska ia le tama pa ia ecological education no minga ka ko mam lamba le ecology e o ame ka ko lo le ecology ngai ka ko lo ai tausi ma take care ka ko pui ka ko si manga ia ala fo la spirituality la ka o ko mai ko la ka o ko mai ko ma tanga le o le ka ko le tua tangata man si manga so my Pope Francis ka we ka mo me Pope Francis le mena le conversion le conversion lo winga sui salamo sui liliu runga liliu tangata liliu le fakwa mai me a Pope Francis the only way en feunka ko kadi fa fitalus o le kaulo kuku ia marka ko ese me ka ko fa sa wai me ola ma mang felele i o sami ma me umol o le sisio manga ila au ka ola au ka ko fire pollution me umanga fa ko ka ola pisi feunka ko fa ko ale upu o fainga elo i sisio io ko sa fa mai paulo me fire kemini convert fa mai sui salamo ka ko kikilo me kupu ka ko yo nga me ye o leanga sisio manga o me momoa skepu momoa salamo convert your heart from a conversion of the heart this is what he calls internal conversion no ngobinga o le swing o le lokto mal faku ko le mafofau kala ngor mafofau fatu le mafofau ia mawol swing of tato ia le ngaka le conversion of the heart or the internal conversion and ecological conversion o le external langa no ngawinga o le conversion o le kako sisio ma e le mafo kako suil sisio manga pe afai e le sa mo kako makako iloa o kako yo le anga sisio manga e sui mo la kako sui mo i le fa kako ko lo le sui me awa asu yo lai na va pe o ke le ko ka son ka la fa le valela ke son ka so ala ngai me o le lunga le ke io o ke le so ko o ala va me ka ke vai o ke le so o me a fia ai se ma io pe o fina fa mo ka ia mo fa mo ka
Le au fai vai. Au ia o sam. Sau va kas ka mai ia. O le anga ma le koro. Le anga le amu le. Io. Whangai a. A ka ko le ioe la ka ko mea ngā le whai le anga. Ia e whanga ka ko converting al heart. Nanga le heart le ia. Ko mai a Yesu. Ia o le mea lawa e le oa. E fo lo whaku. E lo roto. Ia whai ala kupere ka ke kulkuria. O ia. E ka ke e whainga ka alanga. Nga ka ko whapea ngea mea. O tātou tangata o le anga. Ia ka ko ua whaleanga me ia mau al kupere. O le manga o mia o le kupe ai le loe. Ai a fia sisi o ma. Ia ka whewhi se a whianga i le kaua le wha. O le sisi o manga. O le mako a fia. O mua a fia tangata. Whioti tangata. Ia, o sisi o manga nga ka ko tangata. We are the creatures of the Creator. Ia ka ko. Ia. Nga o le sisi o manga lawa le ea pollution o le ea whaleanga ngā ruenga ngā polonga i fia se puru decades, centuries ea wa ngā le omi al pate ka le pengei e o le sami ngā sami ngā le o ka pomu ka kere e le o camera so ia le o ka poe mai e le o whalia mai mo e wha mai ia, so fia ka mai kim fiok. E leo whaalia mai masea korses. Es le propaganda ngaka ia e leo whaalia mai. E ngai loa koe laulangi le makau kio la ko mei. Le waleanga. Whatama ia. So, le winga leo tangata winga leo mga oe. Nga me le mga e ko runga kiwi. O isi la me. E ke le angai. E la au pori koe au whaadua. Salu lalo falal kambang. Salu lalo falal. So nga mena nga le mai Pope Francis. Kau kako momua skepu momua salamo sui. Kal feu nga mani vai te sanga Yoi sanga fangfu. Wala au kako vai te sanga fangfu sui. Change. Salamo convert. Maya ko fo ingeri. That's it. Ya, le vola fa lo kele mai Pope Benedict ko inga fo penkiko suongo ta o mai fo tia. Why the external deserts, the external deserts. Shishoma in the world are growing. No, ingo fa kele inga lo vale le kele deserts ole shishoma. I say because the internal deserts have become so vast. No ngawinga o ia le fa fa ko mai me ngai ko me o mai ko ele se me ke ku e fa ko ko le lotto tangata o manga kel nga o Lucia nga ke be o mama Ukraine ya la le ale ku pole e vesia ya la fa mai the external deserts in the world are growing because the internal deserts have become so vast. Yo. Wa ke le ale e fo nga tangata longo fa. Longo ma fo wi ele mga osui. E o fa penga fo ke le fo ia deserts e ka ke wa i lolangi. Ya wa deserts. Yo ke le meio o meio o afo yo ma fu ya meio lolonga o kimunga ya kangi ma losi ma fa si me ma display senior ya tanta ya wa le pa ko kilo me po fie lo ko was ko le fon ka ka Filipino ma ko wa I ma lepe la le wingo me wa ku sa le mo tanga il desert asia ya o display so le ngi fale o ka fe fale o ka wale ya la mo fo lungo o apa fale iska ya na fo mai altan me o mata so melanga aka ko le salamo mo ko fo ile li maka ko ka si fale si se manga e kai me ai wa wale e fa mai ngai ya san ki se lolang ya ka mai lolang e la le o le afo o le UNO, o le United Nations. Ka mai, e le koe kele ase mea, e le koe umias kai mi,
o le 1.5 le mele ka fai e fa ngapa inga le a fo le velo o le langi ka koe ia ngapa awange ova kulo ka kulo le maka tio meo o suingo tau le ko vai ka kele yo o me ka kaungo o ia pea o ka ke ova ku me ka tipping point por meo por points ia 1.5 ye u fa kula no mai ya sengis aka ko me nga ka fio nga awangi ko me ya 1.6 por 1.7 e ova ku lo mar ya ko ka ila ele mo meo kelio o fa malo losi o mo lo longa o ki munga ale asa sa ka ko fa fika uni makupunga ia le ko sa o natura ia pe ia mai sa mo e ngi me nga foi natura o kako ya la fa mer kama pa ia we need to change course longa wi a fa ka ko lo wala le fa ia tangata le hanga lo ngi makukupu mai me ye le fia ai si so kako lo longa displays nga ko leng fa le mo foi o si su en me mo foi si ko a fa ka ke lo menga te o ka ko lo ya ela ka mo suila la fua suila wala ka ke uia o la ya le fa mai ka ko le fa mai ia upu kama pa ia we need new lands yo ma ngai ngai ka ko maka fo ka ke wa ai se lalo langi fo to look at the reality of a common home ya wale e fa ya ki nga wa e ku me ye ku sole ele ya fo ye ka ma fo ya ki ye ana fa ya fo isa ya pe ana makka ngol lu e baskal o le maximum profit o le kupe le ka vale me e na wol tanga tama mga o kelo so le na wa o le mena le a fai ka ke ngau ya o ko e fenga tanga tama fa fika o le ngatu lo me ka o nga ka ko convert ka o nga ko salamo first thing salamo convert sui ya ka ko le fai me ya e convert ai si ai fa wa ya nga ele a fia fua le ma ave le fua fa tanga wa e pe ya nga ka ile kusi malo se kama pa ia ka o meu o industries ke kele vo ilo la ya o meu company ke kele wala ko me fale nga o si me e nga o si ala ko lo ave fa ko me ko pe ya le waste por la fisu e la fua e le popole na ko me por me mo la ko kupe ya nga foi lo la ko fa manga yo mo foi ya la le mal le mo ka ka fe lo lo so that's the le palingi nga o me therefore I'm going we need a new lifestyle change ya no winga ka mo sui ka ko skai sui ko nga ona ka ke ola ili ka uli aku taringa nove sui lo therefore my purchasing consumption is always a moral and not simply an economic act no winga therefore my yo ai me ia ka ngo mai ka mapa i po Francis mai yo ai me ka lu fakau mo supermarket ke la uli ke la ko kupi la ka ko ai ko la ke fa mo o la nga ia ai mama ka ko ke lu me ia ka ngoi me yo mo me so ia ka ngoi wa mo ale o ka se ka ko le wo nga fakia ngi ka yo esa le nga fakia ya ngalo o la sa mo nga mo fa mai ka ke mai wai ala fi sa ngal ku pela nga ku ya e mo nga ngi fe ka o mai tio ko sa wa fi le ya a fi nga a fi nga lo mo mai lo fa no sufia ka ka ya sa mo ya be fo e ko kia mave this is what we mean and me le ke ko ma fo fa io ele fa pe ke le io le afia no ka ko se o me ka ke pa ko ma se o me ai ko ke ai ya la ko porque e fa no mai si mai e le fi mga o stanga no la kunge yo ke alwe
Ya besok pa yang ni ka sa lo pa kapok na. Kake ba ay ko ngal ka sa bali ko ka ka. Ya ko mai me ho i. Ia, e fa manga va. Sui e ke e o ka ia mo fi lo ka o ka polonga ngai ka. Ma i ese. Ai oi mai desi. Ya, o ka ba pero le o so. Ya me ala ngi. Ba o sia me ai. Ka mafa. Ka mafa. Me se me le pise ka ko tu no le moale. Moale me Amerika e fo ma o ko ngi mai mo. So. Awa ke se kia. O le nga le wo kupu. Akala unga me. E kasi ale vai mo ma o le pu. O galilo. E lo pongi povi e pongi. Ale lo pongi vai ongi mo po vai o ngi la o mai. A peso puede la pollo con amor de América. Ya me da e fa mai que ma pa ya ta to la ni. Aka ko fa kau me la tamai. O e fa kau supermarket ki me la tamai me le poto. Ki kilo me kau ngai soi fu malo loi ngai. O ngu ku po ni si mai. Ya ma aveka ko inkit e kau config. Yes, so e kele me la ruka ko kupi. E mama e ka ko. E le pare ngi nga me. Ya le fa si nga o ka ko. E o ko fi ai fi o la ya ko mama e. So me la nga le fa me ka ko kama e hala lang tusta ya la. Purchasing power. Ya le ya ka ko. Ya le ka kyo fa ka o ya e kelo. O ma dis ko nga fa ka o me le consumption. Ya consumption o sali. Ka ba fa me a. Me ka ki ai. En vefeng ka fa ngal upule consumption me mo ofo la ba ko kalingo me fa yulu e ko ai fa lo sai la le so se ko ai nga me so e o me le o ke le ho la le mo o e ko me ke ngi fo fini e fa ka me a mo le ba we ya le lapis ko me le sime ma ngi ya me fa yulu le le nga wa nga ngi alu nga lo sukal ya nga a fa ka me ska ya alfa ka me wala ke e nga le kako o le kako so angi e wali e fa le nga si so manga e le fingo la ko o lo angi e ma ki le mo la ko ke le ya la ko kako ma ke le mal lapis e ma kako go ya le ai le lo kako le kako me la fa mai e ma pa ya vai le me ke le fa tau mai i fa lo lo ma supermarket ki ya e nga mo oi ya ma ba ai mai me oi mai me ngau ka ya am fa ka mai me last fa ka un e para me o ka ma ya ngalo e nga singa pisi ya ya singa mi to ele la kusa fa ka wa ko pusa mo ya para ngue ka ke vai ko pa ka mai ka nge fa ka o pa na ku le me fa ka e kilo le le fa ka me le ko po a me a fi le soi fu ka ui ka le wa ma ko ngi la wa ko ngi kolon na mai me ngai ka dia ma ko ala wa ave me ma ya ma ka ko so nge mi lo nge ka ya me nge ma ka ko ya okay ka ko le fa mai e ka ma pa ya wa ka nge a new lifestyle yo e sa fo yo sui skate me ka kre ai si mal popo e para ya esi para me le fa Leva que o foi ka ho tanga tso ele ko fam kala o ia so ele ani mai fa ben ni sa ole ngal popo esi o ka ko mo o fai enga si ko o singa do ai popo ai yo o hom faz ma mo ni ma on me le ai ale fa ko fai me ai le o mi si e ko le le singa le nga pa le fa le chime ko mo aso ya na fa me kusal ka ko moral discernment ola le moral fa li fa nga to no tato ma fo fa na mai le tua ye ka ko fa le afo le fa i uma le e o fa ka ko fa i uma e pe fa ka fa ya ai ka ke so nge le fa fita le fa o ka ko nisi fofo ia fa fita
Oe, e fiwara uri la ko whalolo mana ko mengi. A ka kore wai whakau. Whakau. E whewhai ai un kau ai la Expire. Expire ia. Ia ngau ka ko ole sikwe ngā lifestyle iwa i. Whakau. Ki nganga leisi se vai le whakau mo laso. Au ka hea mai e. Maa yo se vai kongo wa e o. E vai a kuro le ro mako. Vai ma ke unga kamala. Ia alfai mai whakau. E whakau wā. That's very wrong. Kako aku e kau ai me mama e mama kiva. Makiwa. Yes, really. Yeah, fa me kama pa ya. This is our moral duty. E wai lo, or kako ngaluenga lea e kau fai fa mai tato mapo fau na mai e le tua. Today the issue of environmental degradation challenges us to examine our lifestyles. Yeah, ngana. Nefa mai ko su ka ko pra ko nga skai le ka ke ola. Ya wa o sika ke wa kwa e fa ka kai. E la mu nge le ko le si va so le me maka. Ya la pingi ke tai mai le si. E style sui ya ke mi ya me se for ka ko fa ka wo me e aki le o nga degrade le for the environment. O me aki le ya me sa me le se ve ka e fiu soli. Ya el mako wa ngai o so. Akala ko ja so la fu manga nga lu nga mu. O manga o sasa le dem. Ma kai la pisi le mero o pon pesi. Ya, ale mo ma ko ya. So akala ko le chef. La lu ko pai mo faula. So le pe. O ma ko le lo polar ke me ko sa wai le ma fo ta tangata. Isi como foi aqui, nga e fa mama fa nice. Tole ai ai engwa lele ingulele. Ya, ne fa ko mo se tato tunu ai. Ko ka wo ho ngi. Wa ngo proclame wa ko scuola lo. Se le o mai in kia fa fa le ka ko tunu o ka ko. A very simple me o mga ingo la wai ko la apa na ingo. Ya, ko lau ka wale se e o fa. Ale ko wala le lau lapis. Al me ana le o malele so e ka ke la ku ka wa ko so la le. Alu le pasi ka ke folo ko le pasi al me kongi mai la lo le pep. E ila isi e o ko ku o ka fola wa. Ai. Mo me o pepa ho ngai. Mo foil plastic. No mareo aka kia ia. Fola ai. Kau fai ska ko sao. Yo ka ko sao le. Ka ko sao le. Sui ka ko ona. So nga fai. Ile ona man natu so ka ko ai nga. Yo ele ma fai nga ya ka ko ba ko ngi kai sao lunga al Facebook fasi mai le ka nga ka yo fasi mai le ka magi fasi mai le ele se ma fo le sui e se skai le. Ia fa pe. Ai nga fa ke le ngole. Ole le afi mo ya. Mi. Ya. La ka ka la o ma le fai. O nge e mga sui a korola. Sui nga smes ka. Ole lokoika. Ole fas kam kik. Yo le palau wale. Ole ale upuma. Ai mfai nga fai se me o menga kas. E lo e nga ka ko fanga furungi. Ya, ngamanga ya le nga ilo le sui ya ku isi me. Longan manga ya nga follow ya le. Ya fai ele mfenka ko sui ya. La me ele mfenka ko sui la lang ya ko. Ele ma fai mas. Ko nga sui mo mo fa. Ya le fa ka ma pa ya wai. What do we buy? O me ka nga fa ka mai fai me ai ka ko ai nga. What do we consume? O me ka nga ko ai. Ese ma eu si es ko inga. E mo Laudato si number 206. Pe a fai iso manga. Io. Lan me lai ai ngi mo ka ma mo le mai. Ya. Ngai ele ni lai ki pe ai ko kama. Io. Mare me le so nga fai me va ko nga mai ele umang ai. O mo ko ai fai alfa la mo a penga le bua vai mo ai nga o ka ko pi le nga fu se a o so lo fi ai nga so ma ai
ai le size tu a ko umangi yo nga mafofonga ko e fai vale a mai ngi me sorry le me nga ia ma ia nga faula la ia e lo po pe avengi access mai ala ia la kai se kasi e umalile ia o le popo o lo ka le mai paunga mo e ia o so ia e fai o le lolo sorry ma mo e li mo e sorry e papa ko vai mamma e papa e a ko a ngodi me lolo Boleh kau mau mamoi saya. Boleh lu ni pun me kupui mamoi ali. Ya le pongi mamoi ngai me wala mai pe. So. Ai asa. E me na le fa me que mamoi vai ya ko fa ka. Supermarket kilo. Me como agora o pongo nga o me ali o mamoi ali e fa ka mai. E ka kilo fo e me fo le nga Kilo sorry. Kwa ko me sa suya ko to ringa me lo ai o ko ia fai falenga sorry fai fale ko me e le va penga ki fangu ye fa ko me ai pinga ngai na lo sa sui me lo va pico mai maria ai mai ni me nga se le fa penga e le fanga ai me lo se vai yang nga fuwa ko nga pio pongo walu nga ka le ko sa pasui nga mai la lo e va pico mai maria e kangu la lo melo lo e ka e kuia mo wa fa fonga sa mo ka ngi fori mo meo ibi a pe ave se ibi amor mori de ka mo fa ya tu no ibi ai e va kur coupe e va ko e se makala lo que se faz makala no ali makala a ko Saule la ka me ka san. Ya la me di me ai umai. Ya nga ka di makala ya su nga o iwi. E ko foi wa ko nga me ai le. Ko nga deception le foi ka ko business. Ya do ko petanga ya e mo e o paling ya ai le wala au mai foi ya foi nga ko fa ka una ko. Le o foi. O sia ai fu Não ele fala. Gesinga me a se nga wa pa ia. Me a leo ka ku le la ka ko pe wa. E wa ka ka pe me. Ma ya fa le nga ia va me. Nga sawa. Ai ku pe sa ai alu uma. Ka ali sias. E ka ona fa popo ku pe ke ai so uma so. Ola. E uma le alu ko ngi. Ai uma ele vai já só com aquele kilo ele coupe o ar. Que aí eu tu e foi de Laudato ia e foi agora Laudato que lá le ngolo que sawa kai fale ma escalo malu au ngale ngako ko ngale sa wala lana ele se não me olha ko mo so dia so le fa vendela le ka un ale ko e oso ya le me ile se ya le me Bele o ingang ko ya mai afangan mai ngai pua foi ka ko fa pe le si kwai ya a lu ko ya la fa mai e ka mapa ya consider new ways that will include and place great value on human existence and natural environment no me fa mai ka ko fa ngai fle vai ngi awala e awala fo e ka ko ke ka fa mati le soi full tangata ya me se fo malona si manga wangi wala ka ke fa le ngata ina ya soi fu manuel tangata soi fu manuel fo le si manga o me le panga ka ma pa ia ale va pe le anga si manga ma le anga o me ya ai ola le tangata ai ka mo ka lai ngal vai pising isi lai e lo mo na kupe mo na profit ya ka ko ngal aya ele o pa le ngi ele pa no ngominga ele yes underlying all this is the spirituality le o le sisio manga ele no tanga tele spirituality sisio manga foi no spirituality ele
kala mo le e fa so sol ko ka fam tsalanga I le kala mo mai a Pope Francis fa ngai Francis ia longa uso o nga o Francisco Assisi le ma fo mai kusia ia o Francisco Assisi ia longa ia lifestyle le kala mo mai ile mapa ia o le lifestyle very simple Fangofia. Ia o Francisco kamanga wa monki e pe kasial o fulu aso la ko kamasu kanga wo kamanga E o mana vai aso ala ola le ia me le wengi so ya o fu ya so ma no a new lifestyle it's all in here ka ko mafau fau. Ya Fa wa le vai aso. Ya. Ia taofi ia ua mai a fo tanto por kalame le vai aso ma le aso io tatu te filo I fo I le vai aso fo te le ale le fa matalanga e tau fai fo e fa soa ia ua lava si le fia si o tanto tu lu ma tanto pula il tanto por kalame le ia ma si tanto si manga il tanto sao le ia o le whaonga le o le tātou mawhau loto ma le ngā ia e fua ai au tāpenanga o au ngā luenga I whai ia o na mauti noa lea mau o le tātou sao le mo le whaataua ino le tātou se ma ai o le tātou porkalame nā mo le yaso ma le wa yaso whaftai lau mai mo mai whaftai fo I le whionga patele mo le awa no tāu ia maise o lana whaaso tāua ia manuia toe ngā le aso soifua.